manje no mfowethu leyo ngithi ngikucelile ngathi asenze kanje ngoba ubona ngaba sizihlanganise izoba khona inkinga ngoba manje yiyo le philipisi impela ukuthi ngingasayazi manje uhlawuri ngithi manje mina into engiyibela ngenzela basizwaneni ukuthi ngilwela ukuthi manje on your part in terms of i-representation yayizwa loo nto ecourt ngime kahle yayizwa loo nto because yabona manje mengabe ngithi ngiyawushintsha umqondo yabona njengoba ungivune naye funa lokhu akufuna ungaseceleni kube ulo naye funa sikhathathile ngenzela ukuthi ngasinikeza mina ishalo yayibuka lokho futhi into emnandi engiyithandile ilento ukuthi sesikhalile kuwe wabona la ukuthi senza ngolufu sho but-ke manje ngaphinde ngakutshela futhi ngathi ngiyacela ukuthi ake sime ukwenzela uba-ke ngifocuse ngapha kudala uyayizwa lokho ngazi ukuthi nangapha ngiqedile sishayile ngapha ngizokutshela nje ngingasinikeza i-report manje ukuthi silanda sikhona manje landa sikhona but-ke manje nangaba sengitshela ukuthi yabona-ke sesishayile-ke manje awulindeke siboneke manje ukuthi sibhekane nawe uyabuka lokho because into ebalulekile ukuthi simprotect yabo manje nathi bezomprotect kuwukuthi ngiyathatha nje kuphela uyabuka lokho ekugcineni abantu abosafarisha bayilaba abanye ngoba sagcina singakwazi ukwenza lama-commitment njengoba nje ukuthi into engiyisho ukuthi yabona uba sibesana sahluleka end of March ukuthi siyilokoze bazabone baqhamuke bethi hayi athi umuntu ngiya-withdraw athi nandi imaleni sebese siphaquka mhlawumbe sifuna abaningi manje sesingakwazi uyabuka lokho nabameli bazogcina bezibalekele licala bebone ukuthi abantu bahlule ku-afford ukuthi abanye bahoxe sekufike ekugcineni yabona uhoxa kommeli omkhulu uhoxa kommeli omkhulu mfowethu iblanda le kodwa umhlaba wonke abantu cha no wemfowethu angisho ukuthi ngithini mina yabona mfowethu ngifuna ungizwe kahle baba mina ngiyayazi mfowethu yabona imali mfowethu iyaqhatha futhi mfowethu yabona mfowethu njengoba nje ngifuna le mali mina ngiyazi ukuthi angimuhle uyabo kodwa-ke mfowethu ngisebenzisa ilungelo lami futhi sengidlalele isikhathi eside ejele futhi mfowethu ngikwenzile konke mina ongangamandla ami iqiniso phambi kwakho wakubona ngingakwazi nami ungangazi mfowethu yabo kodwa ngakwazi mina futhi ukucabangela ukuthi if mina ngakhwehlela la ngenze into ewrong okushuthi kahle kahle la kuney'ngane eziyolamba mfowethu yabo phela mina mfowethu mina ngisile mina nguwumuntu mfowethu yezo nanokuthi into engicasulayo mina mfowethu mfowethu yabona uma kuthiwa sixoxa nje kuphela ngithanda loo nto kanye mina mfowethu ukuthi umuntu okwazi ukuxoxa naye umcacisele umbekele futhi naku-right futhi yabona mfowethu ngizozama la uyayizwa loo nto yiloo nto engiyishisayo ukuthi ngingasiyiqhubeni ngoba uyabona manje understanding yethu sisonke ngicabanga ukuthi ingcono kakhulu mfowethu senzela ukuthi ngabona mina bafo mina ngiya-understand futhi ukuthi njengoba izinto zami ngenzeka lula mina mina futhi angifuni ukuba nomqondo wokuthi ngifuna ukungibalekela angifuni ukufaka lokho nakuba abanye abantu benakho lokho yabo but mfowethu mina ukuqaphela kahle angilemi mina mfowethu ngizangitshela ngibona njengoba ngizikhomita nje yabona ngithanda ukufana ngomuntu obaleka ngawudala mfowethu ngalahleka ngathi hayi yabona ke umfowethu lo ngoba angathi uyayibuka lona futhi-ke wena mfowethu-ke nokubekezela mina uma uyinsizwa ngiyakwazi ngelinye ilanga kuyasiza yabona ngiyazi mina mfowethu ukuthi vele ngoba kuwukuthi ngifuna le mali mina akekho umuntu kumnandi ukukhipha imali ngiyazi ukuthi bathi nje unini nobabili nalo mfowethu omunye mhlawumbe senguwumuntu mina mhlawumbe osethanda imali kakhulu lapho but kodwa-ke uma nineqiniso nani-ke isibindi sami-ke nami for i-age yami-ke nje neminyaka shiye ukuthi kade ngaqala ukwenza izinto for 2005 ngiqala ukwenza izinto waba-protector nalaba abanye ngifuna ukuqamba ma uyabo mina mfowethu ukuthi yabona nje mfowethu ngesikhathi umphakathi wena yes akukho la wathi ngusowuhlalile akukho la ungabonakala uqinile ukuthi yabona amadoda ikhathi yabo nje wena udedemela thina manje kuphela mina ngifuna ukusho ngoba uxoxa nathi mfowethu ukuthi bafowethu funi nakhona mfowethu into engayenza mina baba ngayifuni namba yakho ngaze ngayithola ukuthi uma uthiwa ngomunye umuntu ngangoba ngithatha isinqumo esirong
kodwa ngathi no manje yabona-ke manje kuba useboshiwe lo mfowethu lo omunye lo wakini angifuni namba labantu ngize ngiyithole ngiyikhulumele nabo mina ngibatshele bafowethu ngicela ukuthi ngoba sengibhalansa isikhathi eside nami mfowethu ngine-pleasure yokusaba ukuhlekwa sengifika lapho kwenzekela ingigwebe icala sekuthiwa hawu Manyathela kodwa mfowethu wenze icala elingaka Manyathela mfowethu wena usucela ekuthini tipho kugeza usucela kuthina yonke into kanti mfowethu wena wawungayifuni ngani imali yizo phela into engisho mfowethu mfowethu nami ngine-pressure nami mfowethu ukuthi nami ngisigebengu kufanele mfowethu ukuthi ngiyifune ndeni-ke mfowethu-ke mina ngangithola into eyihlazo kakhulu ngokwekuqaleni sekungcono manje ngoba sengike ngixoshwa-ke ukuxoshwa-ke uma wesigebengu wakukhaleli mfowethu akusho ukuthi uma usuxoshiwe sefuna ubophe yabo but-ke mfowethu-ke yilowo nto mina ube ngifuna sicaciselane futhi ukuthi cha sicacemisesaneni la singaxabani ngiyazi ngoba ngifuna imali bafo ukuthi njengoba ngifuna imali ukuthi kunina nobabili angisemuhle vele kahle ukuthi lo mfana uthanda kakhulu imali cha imali futhi nje mina ubefana noba ngibeke mfowethu angifuni ukukhuluma into eziningi yabo yes manje umuntu oyibambile mina mfowethu ngithi ngathena le nto ukuthi yakhuphukela understand ngiyakhulu lapha mfowethu yakhuphukela khona akusekho ntshonto lapha mfowethu akhulutho mfowethu uyabona ngithena abona-ke uba kuthiwa ngumuntu ongathembekile ngoba sengathwala izandla ngathi mfowethu kulungile mfowethu ukuthi bathini kakhona akhona ukuthi selungihlanganisa nokuthi kuwahleleka kahle kodwa ngiyibambile njengoba angiyakwazi ukuthi lo muntu obengiphila naye xoxa ngenza konke nanikuba sayibambile akonkinga njengoba yebo ngiyazi into zemali zachafanisa yobuhle ihliziyo ziyahluphuka yebo nami ngiyakhumbula ngesikhathi ngisakubeka endleleni ngithi hayi asingaphuthumi kakhulu ngoba manje wena ucabanga nawe bongathi kulula ukuthi siyithole yabo ukubheka kule kangoni yabo ingoni ingoni futhi sizame kanzima kunzima ngoba le ngapha into ngiyibona ingcono because ngale nesishaya kahle oye futhi happy shaye kahle asimumela lo bhayikati kubulanda weekend ayisafuna ukufaka ukuhlanganyela kwakuhle nje akonkinga namanje sengisho ukuthi yizo zozinto ezenjalo mfowethu hayi no mfowethu mina nje phela mfowethu ukuthi phela ngithi uyakhumbula ukuthi sekushintshile angisishintshe inkulumo izolo manje yabo mina nawe yazi ukuthi sasikhuluma ukuthi sigcina ukuxoxa nawe mfowethu uyazi ukuthi sixoxe ukuthi okay uzoqeda kuphela kwenyanga ledlule umese-ke ndila nami okay ngoba imali-ke mfowethu-ke ngeke ukuthi ngizocomplaina ngithi ngoba phela nabantu esukucela kubona angithi yabona manje imali ngiyazazi no angithi mfowethu ngoba ngisigebengu mina mfowethu ngikwazi in and out ukuthi uphanda kanjani ngisho ngeke ngikwazi ukuthi mina mfowethu imali uyanda kubani kodwa sengiya-understanda kakhulu nje lo sebenza ngayo mina yabona ngathi ungifonela nje usedrobheni uthi no angiwuthathe lo 50 ngoba khona omunye osawulindile ongani umzogcina ufikile ngiya-understand angani ngisigebengu ngiyabamba lapho no le ndoda le isisebenza kanje yabona into loyo ngiya-understand mfowethu kodwa-ke angithi yabona nje mina bafo ngoba ubhanathi nje ku-ediwe insuku ngizomkhokhela ngizosisa kuyona le mali yabo and then phela mfowethu futhi mina kade ngingahlala ejele njengoba ngikade mina futhi ngahlala ejele mfowethu 2017 mfowethu until manje yabo nami-ke mfowethu ziningi-ke izinto ukuthola ukuthi okay ngiyayishaya vele imali angiyixhaphazanga ngoba ngisuke ngiyifunelani vele ukuthi uma kwenzeka ngishibilika kodwa ngikwazi ukwenza i-deduction sentence noma i-appeal mfowethu yazo so lokho sasikhulume ngakho mina uyabona mfowethu sasithe maqala icala ngeliqalwe ingaphelele wasusuthi no-okay-ke manje hayi konke kulungile ngizile nje mina sasiyixoxozele mfowethu siba lokho sifana nje nani ngizombrifa ngubethe lo muntu uzongitshela namhlanje ngamfonele ukukhetha ukuthi uzofika nini kodwa kona ngoba kusasa noma ngizokuthuka sengimithinda ngizokuthuka nini
Ya usitshele mezofika umfowethu kanti umuntu ovuka ekuseni kakhulu ageze ngoba abameli bafike ekuseni kakhulu mina ngibuye ngilale ngivuke ngo-11. Okay. Sure. Sure.